nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kiniglong ki khobor bam dakasngi. Ukartam ka Trinamool Congress na 14 Penthor Umkra constituency uba Raymond Basayo moj ulali banyalap election hakalum siam nong minsong minakar pauturik urimpang. Kamat yalap election jong ba Raymond Basayo moj ulayathu bagi pajba akidan gam gajing kelamenta. IUPUE hakini ki arpsan teligis nem jong gajing nong MLE uba AL hang. Utai ukartong ka TMC ukhot kerpat iki pajba ka Penthor Umkra constituency banai jeng kersyane ulada uyo jeng job untrai shitam na ka benta upajba. Ukular ke ika ba uyo naga sorkar un pen ipat ba iki kam ba utray kam. Lada awan Raymond hakabor. Hin nami i tharai kin sladuna kin nau kibaduk hakan konstituensi. Katana promise entah kasih. Makat sa pangaya sarum saneng mala ngarung iki ing isem bopi di tangga jingdu. Omdan lagi wai pat keliti. Ngalaya imta laas nem. Tama kham penpau ngalai yarap ngakhlem tat ngakham kot kubor kanung ngalarung hagi yang kisam kibaduk bopli ke bangalai yarap katu tama uba Raymond kham ni thok kham lira beruni sebali ong bangala ai kan kata na khamle kembali manore danam daina babon kanung kilayo jing yarap no uba Raymond tengai sam nang ni sakmat support ya kan ke TMC banginwan hakabor banyo ya kata kejingkala kata pak senang bon kege ke ba am gijam jongpi ba pen penuan dor ya kata kar kejing temu go jongpi na ka self help group ba pinyo ban sengkam sengjam ha ka self help group lahi kai ban ai training ro ya pi kadan ka training ke ban pihak penyeban pendap kato ka training pinsalai ban kin sayo sagi skim kigeran ke badai ke ba pinyo unong yalam na memeli ubade ban pej katu ude ban ai ka jingarap la jo jingarap kane kare kamram umeli jo fi uban pensyai halor kane ka benda nama naka self help group pila ban kenteu ya kayeng kasam go jo fi kane kalong ka penyerap citom nak benda kilong keme gila ban sengkam semidam naga ni ka parti naga ni ka group Ila abad penmi ya ke industri jong fi. Kibadan ya kasap ban sena juti kin penmi ya kataka sena juti. Kibadan ya kasap ban sena senteu kin penmi ya kataka senteu jong fi. Kibadan ya kasap ya ban thau ban sena ban penmi ki thajan. Kin penmi ya kita ke jan jong fi. Kidan bon apan minat ban system. Kata ka self help group ka bang hikai ya fi. Kadai ka ba pin je seng ma fi kilong kami. Kadai ka ba pin ya sem khia. Kane kanyarap kambon nakabenta kilong paru bankin hamsting nakabenta pakin kit ya kajing jong kaying ngasam lada ngajok lada ngawan hakabor ngan pen urlong ya kani barok kita kilong kami barok ki mamtan kam don jam lengba ada kani ka skim lengba ada kani kajing arap ka baka sarkar kanai pinyo ban sengi ki kam ki jam ki jong fi kene kanwan kejing arab ka ba fer kejing arab ke ba ki khna somla kanwan laga jong kibre ke barang ba kindon laga jong ki batrai ka tu kam kinwan laga jong ka ba kinwan kibadan ya kasap batrai misteri kinyo laga jong ka benta kibadan ya kasap ban hikai school kindon laga jong ka benta kibadan ya kasap batrai ki kam ke ba fer kinyo laga jong ka benta kata kadau kalatia kaladam nomor kani kadi kecingim kecong pi lengba na kani ka parti ngangai sam kisawan kicing kala ke ba fer uba Raymond unum thok penyo be ya kata kacing job penya long bre ho kasi Sai sisen ngat pen mau biang evi. Halo kajing sensya don bor jong gini ki parti he menta. Kom ma filai kini kisngi bet lengba ke social media. Kajing lihat don bor haki wei ki benta jong gari India. Kata ngam dei bang sujeler. Kata lengba ke jingi lengba ke news lengba ke social media ke bola spread keleng-keleng.
ban pelangan ban leben ya kita kidok Islam ban leben ya kita Kristen kalau dan kejingja ke barang sujasan ke mengi nang bagi sosial media ke bejah po asam wat yakin menelalai bantang wat ke bala persiang men pedo no ya ka hak balong ya kisel tribe kunju kelami gaan leng bagi sosial media ke mengi ya uno urulung ubah kelakerstan ngin penduk no kahak kajeng long rulum kata kapalap sopret keleng kari asam bat hakiju kapor hakiwi pakirin kibenta jang kari India